samala jule ngata sama zixinino de social media gyude dam ngata jipe serga de jaga timo za restaurant jina sha kolduk zakani ngata taxi driver ji waren za chokju skyo pasana dere drink timo zang pa yulpa goba ama sospa dena zola ituran sospa ya ngata diga tongre media skyo de dene shes korla diga ma meeting gaspa skyo takcha defia skyo pasana dere macha restaurant ba diga amang nyambo yongso skyo pasana ko macha tantan juse tispa dere kos tantan la kolso ju sha chifia kos dere macha takcha chuspa dere ko akerena macha na dena restaurant dun kuriga dere macha guru lagamji jukse ju gana dere chonga namgam serga timsi dere mata guri zuwa na mane zuwa kata khula zadano skyo pasana dang बात किस्मती जरूर या शाकांजी जरूर अंगाता लाइक को माउस हो जो बिजली हो शो पसना खोआ बाजान को मिंडा समला समला चोआ सेरिया को मेना समसे गोस शाक also कोई जरका नमशी शो पसना देने देफिया देने तंपोता माजा लास लुमकी ला नंपे शो दस्टेन कान ला नंपे सोक्ति उजा से तेरे मिमम सममे कना माजा तिमो जंपर गटो शो ना रोंसवा जी देने रमशीनी तिमो जाई सिरकाउन निजा ला लुंगिया सिक्सिनो देनो Ganama, the Shami culture, Changmi cultures, Skitin, Zdukin, Denasolamata, Restaurant, Mikulchas, Hatipa Samekana, Ram Mikulchas, Ya, Pierre Mikulchas, and Masirkar, Demego, in now, the restaurant Palakana, Macha, Zuchi Sirkechus, Gana, Lasi Lena, the Remata, Zawa Tampena, the Tampo Sespana, Jacques Chomatsupa, the Remata Shakolam, the Nasirka Chuchas, Domenba, the Alzachukshiko, the Remata. Chonga namgang segat ya domain badika ngata lachendrik pepsana ya mani sapsar jizuk chosana ma komasa kola metpinju shopa dang ngata jaganjik chekdo ya ko norindo jede indo ya hamango indo gazuk chek dam tere ko dang sha also kolchas beka dene ngacha timozang pa yulpe chok na nija samme kana gonswa jujanju tasyo pasama khoe dene sha kolchas beka dring ama sospa na yulpa na samma dere diga jalzom shore dere thapchat ko chis chotna dere ko ngatas yulpe chok na penalties na chapas na chikalejina dere dam super macha restaurant chik mene yodam meju dong lo chik mene machain shio pasama khoe kana macha sa doju semin last na ka chik sirki go la nampe sok de calendar chik chosot kano lotek tenna na je dulon bin shio pasana ko dam jak chik ko mandul so mendul chespika dere macha sama skyomo yo ma thukserio ga mis ngata adika video jas ngata adika dam veren jas ko skim tapana thukje chei nera jase macha yang manchi macha domcha se skapto dere mata shato changa to na chi samme to macha meeting choche se skapto nera thukje chei ji dere nyambo dere gongspa ji la longe na nampe mimang se kana dere di amala macha dere chapa ochi kasme juna ju dine chincha ta khweka vech mene mana bilkul mana kolcha menju damchu ko macha dere shang kolcha singacha ko akere macha chut tam se yopin ta dirina wa thachat ko deus den khweka kerna sha mana bilkul za chuk nispo mana bilkul mikul chas ko macha daz na chapa na kalenju shopa sanga dirina wa timo sanga sha marsana thopcha men tanna juchan bin ta this thing that an actual sospe the vice president lejuan era six mola zadna Tenina spera mutu denang tapsaika gobas tundu mola nangjin tene dam izu ko malapika hatsik song ngajena ki ina ngajane pa restaurant pajigi ina chipata jipe tsesbar kya de sha ko zerkan nasurji jol tenao na yam pomaje stafcha chospinle pito maja tsama pachka de stafcha chospin tene tantan la ko ika sha ko za tole ta tane phala tene ngaje ko tenao jua boto ki diring nyama कि कौन है रेस्टोरेंट है ना मर्दों से मतलब शामान मिकोल चेस खाप चाहते हैं तो मजे एक टूर रोड सोच पे यानी यूली कोबा मेंबर सम्मा चिक सोंग थे यानी खोमा तेना हो मजे पेनल्टी सोचतांस थे कि ड्रिंक ने फाला यानी मजे टिंगोस गाए ये रेस्टोरेंट चिक माने तो मैं ते रेस्टोरेंट ना शाय के देना माने कोल्चे में तेने दाम छका ने दाम जोर करने ना सुल बिना तेने निजा नंग पे छोटू करते हैं मिमांग सम्मा ला इका मतलब सेमा फोका में जस्ते तने तेवा मजा छम्मा तने युलपा छम्मे छाप जुस्ते तने ये का छम्माला गंसपा जुत तने यम मापेक जुन तने खोना है दिस थिंग ना तने आमा खोरा माता छी आप बताइए इसके बारे में याजुले सबको सबसे पहले तो मैं माफी मांगना चाहती हूँ कि मुझे लगता है आज तक हमने कोई गलती तो नहीं की जैसा लगता है लेकिन इस बार गलती हो गया हमसे
अनजान से हो गया गलती। भजन नहीं, भजन सुबह ये से भी नाम ये 3 दिन तो हम हमेशा बंद करते हैं, महीना का 3 दिन। इस बार तो कंफ्यूज हो गया हम भी कि आज है या कल। फिर सुबह भजन भी नहीं लगा मंदिर में, रोज लगता था। हमको बाद में पता चला कि लाइट की वजह से वो भजन नहीं लगा। फिर बाद में भजन सुना तो फिर आज तो बड़ा दिन है बोल के पता चला, फिर हमने फट से बंद कर दिया दिन में। ठीक है, हमसे गलती हो गया, हम माफी मांगते हैं। आज के बाद ऐसा गलती नहीं करेंगे। गलती तो हमने जानबूझ के नहीं किया था, फिर भी हो गया गलती हमसे। आज के बाद हम जो सिस्टम रखा है वही पालन करेंगे, नहीं करेंगे जो सब लोग बोलेंगे वही करेंगे। या तेरे तुझे चेक सामान लाजू